nyuma y'imigwano yaranzwe akarere ka Kamombo, Cakira, Nyamara ndetse na za Kabara, twashatse kumenya abaturage uburyo babayeho bahungiye ku ndondo, ubuzima bwabo bumeze gute. Twaganiriye n'umwe mu baturage atubwira ko bashaka ubufasha haba bwa leta ndetse no mu mashyirahamwe mpuzamahanga nayo mu gihugu cya Kongo, kandi ko nabo bagomba kubafasha ko abakongomani nk'abandi. Ni intambara zatangiye tariki 12 mu kwezi kwa munane kugeza mu cyumweru gishize niho intambara zabaye nk'izihagarara, ariko abaturage bahunze ibyabo haba mu Kamombo, za Cakira n'utundi turere tutavuze two mu cyo hagati bahungira ku ndondo ya za Uvira. Umva uyu muturage twaganiriye uri ku ndondo ahumva ko yatubwiye uburyo babayeho, kandi bahunganye n'amoko yose, bapfurero, abanyintu baratuye mu cyo hagati. Nyuma y'uko rero imihana ya Kamombo, za Cakira na Nyamara zigira ibibazo zigaterwa, nyuma abaturage agahunga, abaturage bahungire twashatse kubaganiriza ngo tumenye ubuzima bwabo uko babayeho. Muraho neza? Yego turaho. Amazina yanyu mukaba bande? Bagita Gapinga Faustin nabaga mu Kamombo. Hanyuma aho mwahungiye ubu ngubu ubuzima bwanyu bumeze gute? Aho twahungiye ubuzima bwacu ni ubuzima bw'ukunzi buragoye, twarahunze tumaze gushika twahungiye. Dusangana abaturage nabo bagize ibyo bibazo, benshi baratwikiwe. Turi ku musozi, nta byo kurya, nta mahema yo kugira amazu, nta bikoresho. Urumva ubuzima bw'impunzi wavuye mu bintu vyiwe babugoye kandi babuteye ubwoba. Niyo mpamvu rero twakeneraga gusaba nimba hari ubufasha bwadufasha, wenda bakaduhereza ibyo turya, bakaduhereza amahema tukitwikiraho, ubundi n'ibindi bikoresho byadufasha cyane nk'uko turagowe. Abadukurikirana barashaka kumenya mu ncamake uburyo mwavuye muri kariya karere mwaye mutuye mu Kaka. Intambara zatangiye mu cyumweru gishize umunsi wa 4. FRDC niyo yaduteye iturutse mu Mikenge, iturutse mu Bijombo, iturutse ahantu hose yakuzingira. Hanyuma iradutera, turahunga tuva mu mazu, twikira imihana, dusahura ibyo kurya, abantu barapfa, abandi barazimira. Twebwe rero twarahunze duhuruka ahitwa ku Ndondo, niho turi. Niyo mpamvu rero turiko dusaba dutabaza abagira neza, baba ari n'ubutegetsi bwa Kongo, turi abaturage ba Kongo, bodufasha bakatugeraho, bakaduhereza ibikenewe, ari ibyo kurya, ari amahuzu, ari ibindi, ari imiryango mpuzamahanga ifasha. Nanone turiko turasaba dutaka ngo batugereho, badufashe bitewe n'uko twaratwikiwe, twaranyazwe, twarishwe.